Rauben umugabo kwatwa kwe kwizireho bwa nyuma y'abashaho ba BMC Kabohe kutera report ha polisi ngo mukara Rauben umukuru uri mukishe w'umwana Ayokyize kwiba umwana ati akamutwara hari ko bingu bamaragurre ahabo kugira ngo abire yatandikire kujunda kandi omukwija kutushoborora katujangwa kanaka kakakokirwe bagenzi bako kakatungo mbera mbi munongere kwerarikiriza already kakakari mu unconscious state twagambaho na mukishe w'umwana Ayokyize ati yatugira ngo nyine umwana akamusigaho kwezi kumwe nyuma atyo yagenda ngo konka kwihobwa umwana ubwo turata katungaga businje ngo ahabo kubisha twire nambona abonesa umwana ishaka mose akato musi umahega abihamwe mbabiruza mwana yanga kwehindura yarebera amasagambiro azumu bwa kiriniki aguramo ubuzima n'ubu bwa debukara mwana gumana amusiga birondaho niyo mwana kuyarebera ubuzima tukamuyamba nuko kutwara umwana umwirwara Rauben umugabe yatugira ngo umwana akabanza yayokibwo bushera ngo rero gundi yayokibwa shumbusha ogwashembereyo yayokibwo murro abana bakaba mu no mukiyungu batekera baheza afite ko bushera bakuza kumerezo bushera timanya kuyakurira bafraska ka bushera katika kamosi mwana tumbura yara kandi umuntu byani mbeta mbabuza tumwana yabatanga na bushera abana bakumbaje bamundetera umuntu shango mwana ya sibega na nibo ate teka umwonyo atintango mu Rwanda basibasiye binyakore umunywanisa wa polisi hamwe n'abantu baburijwe habwa Sheema district ASP Mary Mukago yatugira ngo bahirize kwata Rauben kandi bamutireho umushango ubwo kubona abonesa umwana nisaye gitiriyo tumuronda nyina twanshaba kako bari ikitongero cyona ekikuru gabo biyamba abana batukwatireho ubwo mwana fune aho yatura ahito agera kurigera ha polisi ya Sheema twasigara Rauben bamutwara umucome kandi wakubaye n'ubuyambi bwo korura umwana ogu ninga kumuha kasente ko kumuragurira nabasa korabera hasi ya note umushanje 8 emwe 5 2 0 ninga note umushanje note 3 9 inshanju 4 8 ese mwezi zona ziri mu mazina ga Afande Mary Mukago gasha kwa mayu kwatwakire